Ka jingsya kan thup jong Neymar Jr. hak squad list ka Brazil national team. Bat ka jingsya kan tajno jong João Pedro. Kalami bunba ka jingsya kan no bat sya kan tho da ka bakam bau Carlo Ancelotti. Ula le donbor da ka bakan thupen ban e kerteng jong Neymar Jr. Bat kan tajno penban ya kerteng jong João Pedro. Pej mentah kumno pensyai sau Carlo Ancelotti halor kene ke jingsya keno. Ha kaba bunba ke jing keno ki balam biru na ki fans. Ki football fans jong kari Brazil. Da kaba ong ba imat bau Neymar Jr. Ula don lupa ya ke jing yes ngotu jingmut badu Carlo Ancelotti bad kinang penyai football jong ke Brazil Association. Ha kaba donro kebala keno te kentin keba om sengot tenat da keba kam bau Neymar Jr. Ula leru da keba penbam pisa ya kinang penyait football jong kari Brazil. Bat kane kijing sengau jong kiba pun kiru ik football jong kari Brazil. Kalawan hadin kijing penmi lana kijing pelaj jong João Pedro ya kawe ke statement. Da keba ula ong bau wat la ula persyang ban lebha Henry sim la syak kentup ha kane ka squad list na kam tak Brazil national team. Wat lau João Pedro sim la keren kano kentin ka bas new kane kano kentin penbut nam ya ka Brazil national team. Henry na kaling jung João Pedro la penpau ba unye ai ka jingkersyang bapura ya ka Brazil bakan yora ya ka nam ladu ha kane ka World Cup mentau senam arajar Henry. Henry wat la kata ka jing keno ka babun ki balami na ki fans jing keno ki babun jai. Bat ka desisya pa ha ka ban ningkong na kaling jo Carlo Ancelotti sim latmu ban kentup ya kerteng jong Neymar Jr. hak squad list national team ke Brazil hak ne ka World Cup arajar pro Henry. Henry kat kum na ka jing keren jo Carlo Ancelotti pula pen pauru bau dap lagi jing ngosi bau la hapen kentaj ya kerteng jong João Pedro. Kat kum ngejing keren jo Carlo Ancelotti ulah keren dak papen pauru ya kini kentin dak bau laong. Baga Brazilian Football Association kela kerpat tane kela terua ya Carlo Ancelotti bu kentup ya kerteng jong Neymar Jr. hak Brazil World Cup squad. Watlah kabasdang nakaling yung Carlo Ancelotti sim latmu ban kentup ya kerteng jong Neymar Jr. haka squad list. Henry haka jing keren bandang penjalan ro ya kontrak jong Ancelotti haka Brazilian national team. Kat kumi kubor laong padai hangta bau Carlo Ancelotti ula sim ya karai ban kentup ya kerteng jong Neymar Jr. haka squad list ke Brazil national team hagane ka World Cup arajar po Henry. Bat kat kum na ka jingkren jong Carlo Ancelotti babali ka Brazilian Football Association kala kerpat jong Carlo Ancelotti ban kentup ya kerteng jong Neymar Jr. haka squad list nagam ta ka World Cup mentau senam. Kat kum ka jingkren bar ka jing sengtu jong Carlo Ancelotti kadai na ka jingbun ki fans jong Neymar Jr. Kum taru da ka jingting pakan sami kano ka huri hura swabas tang ka World Cup mentau senam lada kentaj yau Neymar Jr. Kum taru dai hangta ban nakaling jong ka Brazilian Football Association kala kerpat yau Carlo Ancelotti badai ban kentup ya kerteng jong Neymar Jr. hakane ka squad nakam ta ka World Cup mentau senam. Kum ta kat kum na ka jingkeren jong Carlo Ancelotti kala long ka basyai baga jingkerpat jong ka Brazilian Football Association ru kadai na kadaw ka jingbun pelat ki fans jong Neymar Jr. Bayok kan sami kano ka baklay swabastang ka football World Cup mentau senam. Henry Camdon da kano ka weipat ka jingmut ka bari selendet. Kad bau Anthony ula keren bau warla ka Brazil kam sim la khod yu ban mi madan hakane ka World Cup mentau senam. Henry usngau sarong ya ka ba wa depan le nagam ta ka Brazil. Pada wat ki kentin jong João Pedro ru don kino kentin ba keren sniu ya ka Brazilian national team. Henry João Pedro ula penpaw pa unyai kersyan ya ka ri hakane ka World Cup mentau senam arajar Henry pakan yokur ya ka nam ladu hakasin ka ba Henry. Kublai sibon.